pani chayay, haku ilasunchi kuluchakaman. Ari, kay sábado, iskaychunka tawayo hinaspa domingo, iskaychunka pichayok mayo killapi. Hakuchi, iskaychunka kimsa watan kashanray kuraymi, Centro Poblado Agroecológico Kuluchakaman. Hamuy, hinaspa chakrusun, tukuy ruayninchikta, kay sumaq chawpi. Kanja, achkaruna kasaraku, punta karta itanchikpa wasin ñawpa llaqtapi, tukuyrichaq mikuykunata tiantiasun, Kuluchakapi sumaq warmikunata rurasqanta. Watanta illachispa ruyru hatikachaypas kanjata huk turupa. Hinaspa chaynallata yumpay suyasqanchik. Chaqmay linka atipanakuy, yachaq kallpasapakuna atipanakunqa, allin mikusqa hina, hinaspa yanantin allin llaqta runa hina. Yachankim wawqipani mususipas, yapaykichik hamukuychik Kuluchakapi raymiman. Hatun takiqkunapas kanja, tukuyrikchaq takiwa. Ama hunqaychu, kay sábado iskaychunka tawayo hinaspa domingo iskaychunka pichayuq mayo killapi. Yapanchik illasun Centro Poblado Kuluchaka llaqtaman wanta suyupi. Hayachisunki tayta alcalde, barayuqkuna, kamachikuqkuna, aprore institución payanapakuyninwan. ¡Baila que baila! ¡Unos conquistadores de la jarana! Hermanos y hermanas, suban el volumen de la radio porque empieza su programa favorito, Hapak Ruru, la voz y el latido de los Andes. Les habla un día más su gran amigo y compañero, el pequeño gran Quilinchu de los Andes. Amasu amalulla majilla amatarlaqtanchipa awqan kichkan wawqillaykuna pallaykuna kaqaychay karamchkanchiriki rimarininchik nisqan programallanchikwan ka redes sociales, plataformas digitales chaynañataq riki a través de Radio Agricultura de Vinchos 89.7 chaynañataq riki Radio Agricultura CG Lambra 100.5 FM. Wawqillaykuna panichallaykuna kaypitaq riki kay tratados pandémicos nisqanmanta rimarisunchik pero astawanqa suyachaykusunchikraq wakiq willakuykunataraq willanakuykullasunchik chaymantaña chay tratados pandémicos nisqankunata riki ñawinchachkasunchik riki wawqillaykuna pallaykuna. Ari kaymanta rimarinapaq kachkan achka rimari mana chulallachu, entonces chulachaykusunchik huk raturaq kay y tratados pandémicos nisqanta hinaptiki chaymanta riki rimarisunchik wawqillaykuna panchallaykuna chaynapi yachasunchik imam chay tratado pandémico nisqanmanta rikaw porque chaykuna kan nasabis llaqta wawqipanchikkunata sasachakuyman apan riki bien wawqillaykuna panchallaykuna chaynaqa riki qallarisunchik ña willakuyninchikta pero kaypi ordenachaykuchkanchikraq desordenakuron riki qallachaykunanchikpaq kachkaptinchik. Bien, kunan eso seqa wawqillaykuna pallaykuna ña riki chaykaramun ña rimarininchik programallanchik kay chao nisqanpi wawqillaykuna pallaykuna mana chaucho sino kay carretera nisqanpi carreteras vía Los Libertadores Huantamangrina waka Watataslao chayñataq kay lluqsina waki Yanama chaykunapi yachasqanchikna riki chay policianchikkuna no
llapa choferkunata riki yanqapas yanja hapichkan korikao imarayku jorge mañakunanku rayku riku wawqillaykuna panchallaykuna chay siriki ña tukun ña wawqichallay panchalay chaynata rimarin jefe regional de policía nacional tayta general Manuel Farias Zapata chaynaqa llap carruyuqkuna amañam qullqikichikta qhawachinkichik ñachu nitaq obligasqachu kankichik chay intervención nisqanpi ari kanja intervención siempre en cuando policía carretera chay especial chay intervención kanga rikao chay fiscal niyuqkuna chaypi suseqariki chaypi suseqariki documentokunata manasqaykita entreganayki porque autorización niyuq rikao pero chay intervención especial autorización niyuq planificado chaymanta imachkanchikqa pero ya china tahrika carretera mayor 5 simplemente carretera cuida genaspa yanga carro con atjarkachkan korikao y chofer con añataj mana papel incompleto kapen o imachan pisicha kapen pas jorgetaña de kaiwachkanko 2 soles chata 5 soles chata 10 soles chata según grave o tumpaya kashanman hina para recoger una palegona pero con anichkan manan chay kanancho chaykunan suspendisqa kachkan nispariku awqriykuna palaykuna entonces suspendisqa kaptinqa mana chay mañaykuna kananchu mana taqsan policía mañasunkiman ñachu kunanqa tarjeta propiedad licencia conducir so chaykunata rikao mana ña nisayanchu a veces apurado licencia que tonga coron que suatni que venci coros jarigao justo kunan punchao y mana cuenta tu kusankicho pajarin ñarante rimunanki justo policía antuparonki chayguna pasagon pero manaña kunan kamaña sonay kiñacho auklegon pelegona personal de control de tránsito intervenen manme chay documento kunata pero chay hatun operativo troasparik chay pa achka kanan korigao kaila waklan chorago sinañachik chunkapas wawqillaykuna pelegona pero chay patrulla huk patrulla iskay patrulla carreteram chorakoykuspa mañayninkuq mana allinchurik yachasqanchinariki kay vía Los Libertadores pi kay Socos carretera Socos chaypi siempre intervención taruanku rikao policía kaspa otaq sutran kaspa pasao sutran kaspa incluso wakiqkuna pasao incluso kay Huamangamanta lluqsinkum a veces se les ocurre pues lluqsichankum kay tránsito kuna rikao chay fiscalización sutiyuq rikao pero hasta kay Huamangallapi kurikachan pero a veces nin wankutaqlla y chay antidrogas pues a veces jarwachkanku takriki pipa supply con kay tal punchawmi apangaku imatapas kaypi wakpi nispa a veces supply kunkunata a veces chay suyaspanku intervenenku y chaynakunaqa ya bueno normal ya kanga rikao pero chay achkamiki grupumiki chaypi qariki fiscal niyuqkunamiki mientras kay policianchikunaqa patrullanwan lluqsin chaypi sayaykun inaspanmiki yanqapas yanqa mañachkanriki julijita riki claro choferkunapas haywachkantaq chaykunas tukunan ña wawqillaykuna panichallaykuna así que señores conductores chaykunatam qamkuna yachanaykichik hinaspaykichik riki ama paykunapa makinman wichinaykichikchu rikao paschakurunaykichik rikao intervención una son que no está suspendido a ver may jefe que may fiscal nis pa tapuyikun ki inapten qariki chaywan sosigaron qariko awqillaykuna panchallaykuna chaynata kay carreterakunamanta rimaspaqa wawqillaykuna pallaykuna kay sasachakuykuna pasa corullan rikao kay Juliaca Laupi Tawachunka pasajeruyuq wawqillaykuna pallaykuna uku bus interprovincial nisqan kay Valle Inambari nisqan Laupi Juliaca Laupunupi wichikuykusqa qaqata wawqillaykuna pallaykuna Tawachunka pasajeruyo chay junta riki ripurqa chay bus qariku wawqillaykuna panchallaykuna chaypi nichkan iskay chunkarunakuna su año o sea la mitad la mitad wañu kullanman kasqa kay hatun accidentepi chaynata riki niwachkanchik wawqillaykuna pallaykuna
según kay willakuy chayrimus hanman hina rikyao iskay chunka a la mitad o quizás más rápido wañukun wakiqa wañuy patanpipas tarikullachkanku iskay kimsa yapa imakuykunkaraqpas ari chay pasakururqa rikuwaqllayku hayna puncha más o menos 3 de la mañana nisqanta temprano chala tawachunka pasajeroyos kay empresa de transportes Valle Inambari nisqa chayriki chay jajata wichikoy con rikiao chay Alto Inambari Masiato nisqan lawpi chaymanta hamuqsi kasqa rikao kay Juliaca lawaman chay Inambaripi chayna sutiyoqraq kasqapas carropas rikao empresa de transportes Alto Inambari, claro, como kay llaqtanchik mareja Niñobamba, turismo Niñobamba, turismo Vinchos, chay sutinchakunqa chayna riki chay empresa Valle Inambari riki chay Inambari manrej justo wichikuykura riki wawqillaykuna pallaykuna jajata kay tramo sumaq kinray nisqan lawpi chay ratulla riki pues no justo ukupi mayo kasqa riki chay mayopi ñuwakiqa riki qiparon wawqillaykuna pallaykuna wakiq tumpa kirisqakunallaqa riki lluqsikaramurakuchiki más qhariki waki qhipaspaña chikwañu imakuraku porque yakukama wichaykusqapas ukupi kasqa kay mayo yaqa carro chawpikama carropas wak tukuy ñaqtusqa yaqa lata takapasqa hina riki wawqillaykuna pallaykuna incluso la 1 de la mañana chay horas lluqsirimurqa 3 de la mañana puñuysampa riki urmaykururqa chaymanta riki kaypi reportero de la República paykuna riki chay kirisqakunata qawarinku y testimoniokunatapas huqariykullanku riki wawqillaykuna pallaykuna a ver uyariykusunchik. Uno de los sobrevivientes de este trágico accidente ocurrido en la selva puneña, exactamente en la provincia de Sandia, fue referido en horas de la madrugada hasta este hospital. Él es uno de los 2 sobrevivientes que lamentablemente, en este caso que afortunadamente sobrevivieron a este lamentable accidente de tránsito. Él era una persona que se dedicaba a la minería y retornaba, en este caso luego de su trabajo, hasta su vivienda ubicada en la provincia de Sandia. Ahora se encuentra internado con múltiples lesiones en este hospital. Aún no se sabe con exactitud si es posible, su referencia hasta otro departamento. Los familiares están solicitando ayuda económica, ya que todavía no se conoce a certeza en este caso si esta empresa, este bus, cuenta con el SOAT para poder cubrir los gastos médicos de esta familia. Los familiares son en este caso de condición humilde, por ende están solicitando ayuda económica. Nosotros vamos a tratar de conversar. Ella es hermana. Kay perike se yaykusunchik kay noticiaqa huknin accidente mantaña. Kay nichkan rikao suqtarunakuna wañukun nispa kay huklaw piñachusmi kayqa porque cae a Río de Puno, porque apenas cae Huillachosme, porque cae a veces. Ahora hay cosas que cae Huillacamuscanta, porque cae Maltachos Huillacamos, Sochtalla Guaño con Nim, mientras Hugnin Huillaco de Piñatarme que Iscaichunca Guaño con Ningricao, pero hoy hay cosas de esta víctima. Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre, mami? Lucía Quispe Arias. ¿Tu hermano quien sobrevivió a este accidente? Es que es mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Demecho Quispe Arias. 67 años. Sí, así tendrá su 29. Sí, 9. ¿Qué circunstancias, mamita, sucede este accidente? ¿Qué es lo que le contó su hermano? De Masiapo. No, sí, está. Él trabaja en Masiapo. Él trabaja en Masiapo y se ha venido después. Un amigo dice, le ha dicho el día domingo, vamos a otro sitio a buscarnos. El oro está subiendo y ha dicho entonces, ¿tienes tus bateas? Sí tengo, pero abajo está mi batea. Dice que, anda, tráelo tu batea, ahí nos vamos a ir. Dice. Entonces llega a ido él a traer su batea, herramientita, y regresa a pasta. Sí. ¿Estaba ubicado su batea en su vivienda en Sandia? No, en abajo. Abajo. Más abajito. Sí, donde se trabaja en la orilla del río. Ahí pues, se hacen campamentos y ahí pues, sí, ahí he estado.
Pertenece a la provincia de San. Sí. ¿Y se comunicó con usted antes del accidente o durante el camino? No me comunica. Sí, Pasó la madrugada del martes, ¿verdad? sí. ¿Le contó algo a su hermano? ¿Cómo fue el accidente? Tal vez vio que había mucha o excesiva velocidad o una falla mecánica. Mucho, dice el carro a corrientes. Estaban gritando los pasajeros. No corras mucho, despacio. Nada, dice, no entendía. Sí, ya corriendo. De ahí dice, un poquito se llega a dormir. Después dice, ya dice, y ahí dice, mira, ya, ahí mismo dice, voltea ya está, en ella no. Ya peor ha perdido sentido en el río, cuando ya cae al río, al medio río, el bus, ya no, en ella no tenía. ¿En qué momento has rescatado su hermano? Otra gente la han rescatado ayer de las 3, las 4 por ahí todavía. Todo el día estaba en el río. Sí, pero nosotros no sabemos, nada no sabíamos ver, ni campo, sí, nada no sabía. En el campo yo estoy, yo no sabía, en la tarde, a las 5:30 creo, estaba yo viniéndome de la chacra para mi casa, y ahí le llamaba a mi hija, la otra, mi tío ya ha sido, a mi tío lo han hecho llegar, ahorita le han entrado al hospital. Nos hemos ido, ya no hemos llegado a la casa, nos hemos ido de frente a Saya nosotros. Sí, al hospital nos hemos ido. Rikayna tarike kay mamita ullakuchkan familianman tarikaros corremos nishonishuta corretianakuspan correki chay corretianakusqankupi kay accidente que pasa cororqa seguramente caso kunapas chay horari que purimuchkarqa yachqanchina a veces llaqtanchikunamanpas tuta hora lluqsinku hinaspaqa hina chay rutan riqkunaqa qañamun corretianakunku chayna corretianakusqankupi kay pasakururqa rikao kay accidente y wañuyniyuq chay llaki riki wawqi charaykuna pancharaykuna mas tuyariykusuankara kaymanta pero kachkanriku willakuykunapas chaynapi riki waki willakuykunamantapas uyariykunanchikpa avanzasunchik willakuyta riki wawqillaykuna panchallaykuna kayqa pasakurun Cuscupi kaywanja cuidajawqa kakusqaykichiktapas chakuyman apasunkichikman chaymi cuidakunaykichik wawqillaykuna pallaykuna imataq pasakurun kay kay panichallanchiksi Nacional Venezolana riki seguramente wasita alquilaykur hinaspa riki interneta munaspan interneta instalachinanpaq hayakusqa rikaw principalmente kay empresa de telecomunicaciones Claro nisqanta Claro chayta hayarqa porque yachqanchina celular pero computadora pues imapas papas riki yanqañan publicidad kachkan rikaw internet Claro internet Vitel internet tal nispa rikaw incluso megaconata pasa 3 meses, un mes gratis, 2 meses gratis, o promoción más barato chaya, promoción neogonara, y chayna tariki tarispan instalaros necesitan mis hayas hariki empresa telecomunicaciones Claro nisganta en tariki ya ni corunco ya técnico con amamonga técnico con dirección que trae chay instalar capusun nispa técnico con chayaron con pallaykuna wasinta kay empresa PC Telecom SAC chaymanta pone empresa Telecom SAC chay protocolos nisqanniqkuna claro paykuna riki apiykullanku chay contratata nisunchikñayarikaw hinaspan chaqayariki chay técnicokuna chay panchanchik wasinman chayaron hinaspas wichqarusqa kay panchanchikta sapallanta kasqanta chik hawaykurqaku utaqchik tapurqaku piwanta yachanki pikunawanta chaynata a propósito riki manaraq richkaspa tapuymachaykurqaku maypitaq kachkanki pikunawanta yachanki manapas tarisaykichu hinaptinqa kichawananpaq nispakuna riki a veces chaynatam tapukunku ñuqapas instalachini achkatam hinaspa riki tapuwanku riki justo manachusmi chayrataq chaypichu kasaq nipti chaynaqa pitaq wasipi kanja payta encargayku hinaptin pay kichaykuwanqaku punkuta nispakuna riki
instalanankumanta yanqañi chayna tapuykuraqku seguramente naspaqariki chayarunku hinaspas punkuta wichqarunku instalaq tukunku pero astawan chay pani chanchikta wichqaruspanku chay técnicokuna riki abuso sexual nisqanta kay técnicokuna ruwarusqaku wawqillaykuna pallaykuna y kay pasakurun riku wawqillaykuna pallaykuna más de 10 horas chaynamanta chayasqaku chay técnicokuna chay internet instalananpaq kay San Bartolo nisqan lawpi chay wasipi chaypi riqtarikuchkarqa kay mama Andreina Farias a las 10:50 p.m. chay horatas riki chay awsaqninkuna kachaykullanman kasqa o sea puncha horerqa hinas chay horakama wichqaraychispanku riki munasqankuta ruwakusqaku chay horataña riki kachaykunku bueno paykunapas puñunankuña wasinkupipas warminkupas parejankupas o taytamankupas pipas kanchika o chay carrutapas riki entregananku bueno muchos motivos hinatin wawqillaykuna pallaykuna chay horataña riki pasakusqaku chay si wawqillaykuna kay pani chanchik qhipanta qatisqa riki qhipanta qatisqa hinaspan riki qaparispa riki reclamaspa riki kaykunan chay abusadorkuna kaykunan chay mana allin runakuna auxilio nispa hinatinsi chay carro escapayta qallaykunku hinata qhipanta qatisqa hinatinsi kutiriykuspan sarurun wañuqpaq wawqillaykuna panchallaykuna wañuqpaq sarurun chay callepi ñuq tuta riki tuta 10:30 casi las 11 de la noche 10:50 casi las 11 de la noche chay horata sarurunku carruwan kutiriykamuspa hinaspas pasakusqaku wawqillaykuna paykunatin mañachkanku kay internet clauta seguramente kaykunata masta investiganqaku hinaspa incluso chay empresata riki sancionanqaku o chay clarutapas sanciona imanqakupas rikaw porque kaykuna pasakurun riku wawqillaykuna pallaykuna justamente por los técnicos de la empresa Claro y chay subcontratista PC Telecom SAC hasta chaykunapas pasakun wawqillaykuna pallaykuna manaña ni empresakuna hatun empresakunapipas kanñachu confianza suapas hamunman asaltantepas hamunman imapas hamunman hasta juezman pachakuykuspapas asaltanku wawqillaykuna pachallaykuna joven hukpicha joven charos anacho kay Huantalawpi juezman pachakus ñuqan juez hamuchkani kayna wakna nispa Españata rikaw abusasqata y chaykuna riki pasakun wawqillaykuna panchallaykuna kay llaqtanchikunapi rikaw entonces cuidado con los técnicos may compañía ima empresata hayaspapas ima instalanaykichikpaq kaspapas cuidado riku wawqillaykuna pani challaykuna rikaw hasta suapas imapas hamunmanmi a veces chayna incluso hina trabajadorkuna riki kanmanmi chayna mala mañayuq rikaw porque kaypi son técnicos de la empresa son técnicos mana cualquier runacho manataqa técnicoman pachakuykuspachu risqakuqa chaypas kanmantaqmi llullakuna rikaw mana rikaw sino hina chay técnicokuna chayta rurasqa riku wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñataq riki kay libertad nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna chaypipas carro wichikuykun wawqillaykuna panchallaykuna chaypis riki chay carro wichikuykutin regidora antes kawsarirun wawqillaykuna pallaykuna mana wañukusqachu pero ichaqa kirisqa tarikullachkan imaynanpi carronku wichiykusqa pero kay regidorapa tawa ayllunkunaqa wañukuntaqsa kay regidoralla salva korusqa wawqillaykuna panchallaykuna kay libertad nisqanpi imaynanpitaq chay pasakurun kay regidora distrita de Lucma wak la libertad lawpi kay mamacha Arminda Cabezas Rodríguez pay riki accidentakurun y chay carropi mana sapallanchu rirqa hasta wanja aylluntinkuna imaynanpitaq chay aylluntin rirqaku ayllun si wañukusqa huk ayllun
Entonces chay velorio mangarisqa kwakuchikia ayllun chihuaño con nispalio ayllun tengre que a veces velorio mangarin chiquina chay nameca o si chom ayllun chikapten gare que liu rica akuchikia aviáramos on chignis pasa china con chigricao y chay rique risqako achka wawqillaykuna palaykuna chay carrope atin chay carro jajata wichikuykusqa pachak changarito wawqillaykuna palaykuna kay provincia Otusco nisqanpi y chaypi tawa ayllunkuna wañu con velorio manreja o sea wañu kuy manreja wañuyta tarikurullanku y hukllaña salva kurusqariku wawqillaykuna y sapallan salva kurusqapas chaypi tawa riki upichqa kikinwanqa rirqaku y chay tawanpuni wañukunku y kay panichallanchik único salva kurusqariku wawqillaykuna panchallaykuna chaysi wañukuqkuna paykuna rikaw Yesenia y Baldomero Cabezas Rodríguez, ¿no? Chaypi iskayña paykuna riki kay regidorapa ayllunkuna rika hukninchiki ñañan hukninriki turin chayñataq Marianella Bobadilla Pérez cuñadan y chaynallataq riki sobrinuchan chay cuñadan riki wawachayuq kasqa iskay watachayuqlla wawqillaykuna palaykuna iskay watachayuqlla kasqa kay cuñadanpa kay Marianelepa wawachan y chay wawachapas wañukusqa wawqillaykuna palaykuna chay jajata ripukuptin chaynataq nintaq riki mana payllachu risqaqa sino risqataqsi kay ñañanpas mama Yulisa y chayñataq iskay wawakunapas chaykunapas salvakurunsi wawqillaykuna palaykuna entonces chay iskay wawakuna mama Yulisapiwanqa kimsa kikinwanqa tawa wañukun tawa ñataq riki salvakurlasqaku rikaw chaysi kay kirisqakuna salvakuruspapas mana riki sanullachu sino kirisqa tarikullachkanku kay clínica peruana americana Trujillo nisqan lawpi naspa riki kamaslla riki veloriotaña huk veloriotaña qallarillanku wawqillaykuna palaykuna ni chayankupaschu chay huknin ayllunku pampaqa riki kay llaki pasakurusqanrayku wawqillaykuna palaykuna más bien kikinku riki velanakuspanku pampanakuyta qallaykunku riki wawqillaykuna palaykuna chayna llakiykunapas kanma rikaw aylluntinkunatapas apakuntaqlla kayna accidentekuna rikaw que kaypi puñuysanchu imaynaya chay karurqa llumpaytachu correrqa imaynaya porque chaypas riki materia de investigación ninku riki wawqillaykuna panichallaykuna mana chayllachu kay accidente kay fuerza aérea peruana nisqanpipas llaki pasakurun panichallanchik kasqa piloto warmi justamente graduación ninpi wawqillaykuna panichallaykuna chinkaron avión nintin o sea avión ninta riki manejachkarqa pay riki estudiasqa piloto nisqanpaq kay fuerza aérea peruana wawqillaykuna panichallaykuna paypa sutin Ashley Stasi Vargas Mendoza Alférez de 25 años payriki kay taxa avión chata mana chay hatun avión tacho no chay taxa llawan practicarja y chay avioneta llawan y chayñataq riki kay avionetakunaman practicaspaqa chay avión de guerra kunatapas es manejanku rikaw aeronave de instrucción justo chay yachanan avionetalla kayqa rikaw yachapakunanku o sea estudiananku avioneta kayqa KT1P chay riki kay Pisco aeropuerto manta wawqillaykuna palaykuna huqarikunman karqa kay mama Ashley Vargas Mendozapa aparishqan riki wawqillaykuna palachallaykuna y chay chinkaron riki avión nintin chinkaron paqwaychata kay Piscopi kay panichallanchik Ashley Enatin riki paykuna siempre comunicakunku radiontacama riki radiontacama epitkachkanki junqayllata riki chay comunicación cortacoron
enatin kamas chay operación de rescate o operación de búsqueda y rescate chayta hayakuy kullankuri awqillaykuna palaykuna mayun mayo kachkan mayo rikaw mayo kachkan chay mayo ikamayo que hanay mayukuna mayun chayñata incluso kay napa rikaw kay Vía los Libertadores, Mayorij, Parricao, que Pisco Mayo, chay ningún desmascallangosa, la marjucha patantapas, que la marjucha pillachuan puchcampas, playa conata, liuri que tucuncu mascaita waujillaicona, panichallaicona, y mana panichanchikpa ayanta tarincuchu. Chay avión nin malogracuita o perdit jallaycuptinchum, paracaidanta kichaspan pawaron mancarja porque chay sistema pascanme si chun pawaron naspa chay chungnik pereke ajope wischurayachkan wauqillaykuna palaykuna rikao porque kay avión kunapaja principalmente kay avión de guerra aviones chaykunapas kan sistema escapanankupak rikao sistema de propulsión de expulsión ninchu chayniyuq rikao aunque mana chaynin katimpas ya sotilla avión manaña allingaña chinatenqa rikao paracaidayuq paykunaq purinku chay tariki watakuykuspa pawa imaykunmanpas rikao chaychu pasakurun imaynaya solamente tarirunku chay avionetampa wakin partillantaña mana ni completotapaschu awqillaykuna palaykuna porque nichkan riki restos de aeronave esos restos ninanqa riki partillanta mana riki completotachu mana niwanchik aypi tarirunkum chay avionetata nispachu sino tarirunkum parten avionetata justamente chay placa KT1P matrícula de Fuerza Aérea Peruana 445 maypi chay tarirunku playa islote nishampi kay Paracas Urachampi riki chay isla chakuna kachkan chay isla Sarati y Saratillo ninku rikao chaypi tarirunku entonces pawaruspachum la marjuchaman chayaruspan chaypi jejiparon o ichatachum chay islakunaman chayaruspak chay islaman chukaruq chay islaman aterrizaruq nispachu aterrizayta munaspan chuka imarurqa y chaypi wischurayachkan chay islachakuna muyriqninpiqa ranrallaña rumillaña sasa yaykuytaqma entonces chaychu pasakurun imaya pero kaypi unikuqa tarirunku chay partillantaña kay avionetata riku awqillaykuna panchallaykuna y kay mama Alférez Ashley Vargas tañataq mana tarichkankuraqchu y chay misión de instrucción y navegación táctica nishanta ruarjaja o sea trabajaste en chaytaja riki tarikurum llakitaja y seguramente ayllun solicitanja y pensión ninkanga maman taytan kaspapas ocho wawan kaspapa rikao wawanja manachus minkanmanchu pero tayta mamanja kachkancha seguramente paykuna riki pensión tariki chaskinjaku riku awqillaykuna palaykuna pensión de sobrevivencia nisqanta rikao o pensión de orfandad okay wañurachishqankutaq wañurusqanmantaj mana wañurachinku sino wañukun rikao kikilla y chayñata riki awqillaykuna pallaykuna nichkankutaq rikao más o menos comunicación si kanman kasqa riki 4 y 8 de la tarde chay horamantas manaña kasqañachu más comunicación awqillaykuna pallaykuna paykunapa chay parlananku radionku kachka hina kay Piscopi rikao chay misión de instrucción y navegación táctica nisqantoqpi siempre ruranku practicata ruranku mana primera vez siempre rikao como escuela hinachiki chaypi kanati chaypi practicanku siempre riki porque pilotokunaqa lluqsichkan llanqañami que watan riki avión con manejanango para chay jubilakuqkuna pues jubilakuchkanku rikao siempre reemplazanakunanku pues chay riki ina instruinakunanku avioneta y haykaya chay avionetawan pawaspanku kunanqa kachkanku riki como pilotokuna riku awqillaykuna palaykuna chaymanta riki kay tayta ministro de defensa Walter Astudillo
rimaren inaspanin iskay partichantam chay avión pata tareronecoña ñam comandante fuerza aérea maskakachachkanña yaw chay islakunapi movireqkunapi tarerusaqkuña en cualquier momento nispariki wawqllaykuna palaykuna chay iskay mama ashliriki kasqa militar de fuerza aérea peruana militar chay nichkanariki pensión tamiki ayllun chaskinqa maman taytan kaspaqari wawqillaykuna palaykuna iskay chunka pichqa watayuqllarika justamente año 2000 perik nasikurqa y kunan 2025 iskay chunka pichqa watan rika promoción kasqariki kay año 2021 pe justamente 21 watachan perik wawqillaykuna panchallaykuna y chaynallataq riki mama buluartimanta pas chaskisqaña premio tarika espada de honor nisqanta porque payriki kasqa allin yachaq allin estudiante aviontas allinta maneja riki wawqillaykuna lluqsiruspaqa riki kanman karqa profesor instructor o riki seguramente cargo administrativo o más cargo riki tukunman riki karqa wawqillaykuna panchallaykuna riki aypi nisqan riki pusaqsi kasqaku chay estudiantekuna warmikuna chay pusaqmanta kay ashlayriki chay sachakuyta tarikurullan wawqillaykuna palaykuna incluso graduakusqa kay 2022 watapi wawqillaykuna palaykuna y alumna destacada ninkutaq rika alumna destacada y Amazonas llaqtayuq rika payqa Amazonas suyu riki wawqillaykuna palaykuna chaypi tayta maman tarikullan riki más rimari wawqillaykuna palaykuna más rimari kaypi nisqanika ya tarirusqakuña chay avionetapa partinta pero panchanchiktas manaraq tarinkuraqchu rika más rimari riki wawqillaykuna pallaykuna más rimari Jaina puncha tumpata rimariskarqanchik kunapis yapachaykusunchik kay tayta ministro agriculturamanta paymiri kenin kay metales pesados kunaqa manam hachachakunchu manam contaminanchu plantakunataqa astawanmi chay alimento plantakunapaqa y chay alimentas plantakunata mikurunkiyruna y alimentakunki nisparaq porque si chum plantakuna kaspaqa mana mikipurun plantallachu beneficiakunqa sino agricultura o chaynata ganadería porque a veces jurachakunapas chaywan parjosqa kaspaqa o chay patampi kaspaqa beneficia con chayakuwan hinaspaqa riki alimentan rika y mana chayllachu sino uywakuna kaspapas o purun uywachakuna kaspapas yakumanja mayumanpas huchamanpas siempre yaykuspanku upiachkanku rika entonces siempre chay consumo nisqanqa kanqa riki chay yakuta wawqillaykuna pallaykuna pero kay tayta ministro llaqhanapun nisqaypinapas no sé engañawayninchiktachu munan llumpay yachaysapa tukurunchu ministro de agricultura kaspaqa posiblemente sea ministro o nisqaranchik ingeniero agrónomo rikyaw kay tayta Ángel Manero Campo payta congreso mahayachinku natiriknincha metales pesados kunaqa manam contaminanchu plantakunataqa hasta alimentan nutrientekunata apan nisparaq riki wawqillaykuna incluso ningraq chay llullata rimanku chay metales pesados dañino kaynawaqna eso es irresponsable eso es mentira yanqatam chaytaqa rimachkanku llullata rimachkan o sea kaypi ñuqa ninirika chay metales pesados kuna riki runata wañurachin chay llullas kay ministropaq o chay metales pesados kunam contaminachkan mayunchikunata wayqunchikunata o contaminanqa nispapas rimanchik nipallapas rimachkanchik kay minería Ñuñobambamanta rika y kunankama mana pipas maypis rimariskanraqchu entonces chaypi niskanchik kay benchos mayutam hachacharamunqa nispa rika y kay wamanqa upiananchik mayuta pero chay rimasqa si kay ministropaqa llulla tikranpata rimakuchkani engañachkanis pero si chum engaño kanman hinaptinqa imaynanpima kay willakuyqa lluqsimun desde wak na Pascomanta wawqillaykuna palaykuna kaypi nichkan chay mina cercanpi yachaq kay warmacha chunka iskay watachayuqlla warmachalla chunka iskay watachayuq wañukusqa y paypa ukunpis tarinku chay justamente metales pesados nisqanta wawqillaykuna palaykuna
Imaynanpitaq chay metales pesados, o sea, ukuykiman yaykuruspaqa manaña lluqsiyta munanñachu chaypiña takyakurun. Mientras wakiq mineralkuna riki wawqillaykuna palaykuna cuerpuykiman yaykunaspapas riki ispaychanta hatun ispay taksi ispaychantapas lluqsikaramun riki chayna wakiq mineralkuna hinatin llumpay karuptinpas riki minusyaron y minus kaptinpas yapachaykun riki chay metalniuqkunata mikuspayki por ejemplo hierro riki hierro mana kay fierro chay oxidas fierro mana así no hierro chay mineral chay riki cuerpunchipaq allin porque mana hierro kangachu cuerpuykipi hinatinqa iman pasarukunqa anchaymi chay anemia riki chay doctorkuna nin riki enfermerakuna chay nutricionistakuna kay warmaq kachkan anemiayuqmi le falta hierro nin riki umachu payachakunapas a veces manaña allintañachu mikunku qullqimanta imantapas manaña riki sumaqtañachu alimentakun anemiayuqmi kachkasqa falta hierro ninku riki wawqillaykuna palaykuna ya ves pero chayqa mikunki yaykun allinchata mikuchaykuptikiqa yapakun manaña mikunkillachu hinatinqa riki chay ima tukurun riki porque ispaychanta lluqsirun atun ispaynin taksi ispaynintapas porque siempre chay metabolismo nisqanta ruwachkan cuerpuyki pero chay metales pesados nisqanqa wawqillaykuna pallaykuna manan lluqsikunchu cuerpuykimanta chaypis cuerpuykipi takyaron imaynanpitaq mana lluqsikunchu imaynam carreteraman wishuykunki kukurumita tenqa riki chayrumiqa chay carreterapi riki ñanpipas chaypi kakunqa riki mana lluqsiq riki chaynas takyaron wawqillaykuna utaq riki chaprata wishuykunki riki sequiaman riki sequiarichkan hinatin chay hatun chaprata riki sequiamanta mas hatunta riki wishuykun hinatin chay chapraqa chakarayarunqamiki anchaynas chakarayaron wawqillaykuna pallaykuna ukuchanchikpi chay metales pesadosqa chaysi mana lluqsinchu mientras chay wakiq metalkunañataqa metales minerales sales chaykunañataqa riki chulluchkan tikrakuchkan cambiakuchkan naspa riki purichakun riki wawqillaykuna pallaykuna yawarchanta riki yawarniki riki purikuchkan cuerpunchikpiqa riki más 70% puro yakullas wawqillaykuna pallaykuna chay kachkan riki mastaq riqsinchik como yawarwan riki yakulla kachkan chay blandoylla riki chay yakuta hurqusqa chakirun hinatinqa charkiyarunchik charki riki chaki entonces chay metabolismo nisqan periki mana chay metales pesadosqa llamkanchu wawqillaykuna entonces kayna ministrupa rimasqankunataqa mana iñinanchikchu justamente chay metabolismo nisqankuna yachanaykichik chayna chay metales pesadosqa chay plantakunapipish wawqillaykuna pallaykuna plantakunamanpas juntaron hinaspan chay plantakunapipish kachkanmi benachankuna Benachankuna kachka chaqa llaqi chayata wawqillaykuna pallaykuna ima planta chapatapas hawachayku bena chayañami kachkan chay llaqicha riki incluso wakiq planta chakunaqa chay llaqichanta pakicharutikiqa hasta yakuchapas sutunraqmi riki wakiq planta chakunaqa chaynamiki claro wakiq planta chakunapaq mana llumpaychu yakuchan lluqsin pero wakiqkunapaq lluqsinmiki yakuchan chay benachanmanta riki sutunraqmi entonces anchaynas chay metales pesados planta chakunapi chay metabolismo ruaptin chayna chakakurun y a veces por exceso de contaminación de metales pesados plantakunapas wañun ijuyaron hukmanyaron riki onkurunña riki y a veces chayta riki napas uywachapas mikurun ima clase uywachapas ovejacha alpaca kaspapas llamacha vaca kaspapas conejo cuy kaspapas o trucha kaspapas utaq riki purun uywachakuna kaspapas chayta riki ñuqanchik nakarush mikukurunchik y chay metales pesados nintinta riki mikurunchik ñuqanchik riki uywachakunata pero mana riki ñuqanchik uywallatachu mikunchik hasta plantachakunatas mikunchikmi verdurakunata chayakuwan tarpusqakunata sichumniwachkanchik chay metales pesadosqa abonum nutrientinmi allinninmi hinatinqa claro ñuqaqa riki chay ministrupa rimasqanta creeruspa nimanchik chaynaqa parqurusqa riki sarayta papayta llapa verduraykunata riki hinaptin chay riki alimentasqa lluqsimunqa alimento pero chay metales pesados niyoqta riki mikurusaq
y nalla chay cuerpo iman chakakoron qariki naspa hijuyachiwan mana chay ratu chayachu. A veces ninchi que ratu chayachi ya veneno hinaña que veneno llami que ratu chaya que ukuchat iman ukucham qaray con no tenga ratu chal wañoron rika o hospital fumigaron ratu chal wañor mana ya chay nacho chay metales pesados cuerpo un chipeja una ya uyaraya con hasta nada chaya también con que bueno tumpa ya tari que aguata con pasas macho esa paisa que mina ya afectación que pero sapa puncha chay metales pesados ya hay con el cuerpo y que nos mastaña chaca con acá el lado pinos afectación guiña chayna pim kai pani chancheri que waño con justamente imagine con chay metales pesados plomo jaina bon niskaranchi plomo y chayneta arsénico justo chay iskanintas taringo kai warma pe wa ya con paya con chay thogni metal pesado chay mercurio nis kan wa con paya con incluso chay mercurio ja cuerpo y que mi hay cornas paja warmikas papas harikas papas na ruarusun que mal junta o ma imam chay mal jun o natarikao mana mal jun ni lecho ninko julio ninko de rima pejao china thorjorson que mal jun gare que mana nyarikao warmi o hari ni na página nya chorique pero claro aparentemente pues ina hari na warmia y chay julio ninchik tarika julio nyata mana choria gregao mana choria atej ni jaripas ni warmipas entonces chay mercurio chay gona chayta rora con ojegona palayegona to chay gona chay peligro de que chay mina kuna mi con que chay mercurio kuna tarike a veces cuerpo con mangre que sujoron o vaira chantacama, singa chantacama o puro chantacama pas porque chay mercurio kaya con o chay metal pesado con aja con chay antimonio ningo thokpe jarigao chay guna pues que metales pesados cuerpo mi hay con unas paga chay gare que cáncer o ima onguita pas que choraron nya chay na tumpay con que un con una ñarigao pero chakrape ninchi japis japukyus en fin huk sote con una ñarigao es eso ojriego para con allá que ministro un chico una pas ya mana ya chaktina engañaba chkanchi ahora me chakraro na mana litrayo runa rajme ya chanchay con ata ojriego no para con pero manari que hay metales pesados ni spacho sotinchan chacaón apunta a un chico nagas no huk soticonao ari que erek 5 que con ataja ricao más rimari wa ojriego para con chayman tarimas paga justo rimas un chica y paracetamol ni skamanta ya chanchinari que hay posta tarin que natin quiero eliminar paracetamol o ibuprofeno brazo y me nanan jojarero teme manacorón ya macorqueron paracetamol o ibuprofeno o también que poreron que no tiene que macorqueros son que no te pasan que postata macorquiman mana kikilay campico y tiachas pero no tengo receta digamos un paracetamol o tal que na watawan ya que machu paya con una jarika sin edad ni chiri que chayawan ya nana con ari que la jacoy con y manana con pas doctor man pasan doctor nanawan me cae ni wakni ya machu ewan ya me que pero que te toma chaya caga cae hasta te regala digamos un guerra chula ya sachetcito o un sol o 50 centos ya regalamos a 20 céntimos el cachcan sapa chay tablet hemos usado sapa tableta o sapa pastilla cha o va que hasta menos paga entonces regalamos un que posta pega chay te tomar quiere nana o mai nana chay para eso estamos de tomar siempre chay ta recetamos que y chay la mañana chacoron que cuerpo un pascha na vez chay pastilla ta tomaron chay van ratum samaron para ya puro paracetamol. Según el Ministerio de Salud o Ojregona Palegona caeta chay Ministerio de Salud o Kikinko William Wachkanchan que Ministerio de Salud caina con una peja que alinta Willacam a veces nen cargado chay mille piste un gol con reconeo te llaman rabia chivanchicao Spy con anich can que alguien me cae paracetamol o pianchi cae nana y con apa que fiebre papsa gripe supi que fiebre con canem doctor gripe chos me ha pero cae nana chas un chumai que are nana wachkan cuerpo ya toma tu paracetamol y cosón que diga
chay se awjillaykuna pallaykuna mana llumpaytaqa tomanachu. Chay nanasusqayki hora, claro, chay hora tomaroya, pero chaymantaqa amaya cada vez tomachkaychu. Yachachi cuerpoykita kikillan, porque chay nanaykunaqa hinam rikurin, hina cuerpoyki perica son efectos, cuerpo chay ocupemi que ninchiriki awama chay piste unquypi kachkan cuerpo chayki soldado chaykikuna, chay soldado chaykikunas defendición que ima unquymantapish natinsi ashpaykuna nishutariki pelearonku natin chay nanapakuykunaqa wawqillaykuna pallaykuna. Umananaypas o fiebres porque gripe pas imantatama, chay gripe riki unquymi. Y soldado chaykikuna kachkan, chay soldado chaykikuna ukuykipi pelea con chay unquywan nati umananay, cuerpo nanay, chaykuna hapisunki riku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces paracetamol tomaron que chaywan riki chay soldado chaykikunata yanaparunki rikaw venceronanpaq. Pero chay paracetamol hampikunaqa soldado chaykikuntawan ña wañurachin rikaw, llapantaña wañurachin seperon cantumantaña rikaw. Y chaykuna pasa con kay medicinas farmacéuticos nisqanwan wawqillaykuna panchallaykuna. Tenqa sapabis kaywan rato chaylam calmacuyku, sapabis ña acostumbrakurunki. Ay kikillampas sanuyanmi chay tiempun pasaronqa soldado chaykikuna venceronqa nataqa chay reposo ninchu samachaykunchik rikaw. Puñu chaywanpas o huk puncha iskay puncha o samachaykunki riki natenqa ya kikillan cuerpoyqa recuperakurunqa. Y chay se allin wawqillaykuna pallaykuna imaynampitaq kaykunata publicamunku porque niwachkanchik chay llumpayta upianki natenqa imas qusunkiman hepatitis wawqillaykuna pallaykuna o daño hepático, o sea chayqa imaninantaq riñon chaykita mana claro riñon chaykitapas nichkan hepatitis es tu no tu hígado, hígado chayki chay waqtacham kachkan ukulasi nachakuna pesado imaninchikmi glándula chakuna chayñataq riki parte chankuna rikaw órganos ninchik rikaw chay chakuna kachkan y chaytas unqurachinman wawqillaykuna pallaykuna y daño renal riñonnikitapas dañaronmanta riñonnikita dañaron hinatenqa ya manaña atinkiñachu riki normal ispakuyta rumipas haperosonki utaq riki chaypam sutiriki piedras en riñón rikaw utaq riki mana chayllachu sino riñón chaykita dañaronqa riki manaña atinqañachu riki ispakunaykipaq chay yawarnikita sumaqchata chuyayachiyta rikaw. Riñon chanchik pis wawqillaykuna pallaykuna iman kachkan chaypis kachkan riki harneruchakuna riñon ninchip harneruchakuna chay riki chay harneruchakuna suysuchkan riki yawarnikipa hamukuchkan hacha riki wawqillaykuna pallaykuna hacha purikuchkan yawarnikipi chay llapas wañusqa célulakuna llapa chay virus bacteriakunata a veces chay llapa chay soldado chanchikuna wañurachin chay purikun riki chay riñonnikiman chayan chay riñonpis wawqillaykuna chay kachkan riki harneruchakuna suysunachakuna hina y chay riki chuyachichkan chay riki chay ispachakunki rikaw chay ispaytaqa riki ninku yasi desecho chay riki ña mana valejña riki aunque ninku rikaw ispaypas hampim nispa bueno ya huk punchawan chay ispay hampimanta nimasunchik rikaw también chaypis huk tema riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino a veces hatun ispaymanpa riki chaqruron a veces riki pero principalmente kay riñonqa riki servikun kay tax ispaypaqmi rikaw. Entonces chay wawqillaykuna pallaykuna daño hepático y renal chayta riki aparamusunkiman y chay iskayninta dañaronqa chay hinaptinqa cuerpoykiqa manaña allintanchu llamkanqa yawarnikipas hachallaña purikunqa chay hachakunaqa pulmonikipiña haspaynikipiña wiksaykipiña chunchulnikipiña o brazoykipiña umaykipiña ñutquykipiña chaykunapiña chay hachakunaqa riki huñunakuyta qallaykunqa hinatinqa huk unquykunaña hapirusunki rikaw chay fallo renal nisqallanmanta o fallo hepático nisqallanmanta riki wawqillaykuna pallaykuna. Por ejemplo chay hepatitis imaynanpi chay hamun porque mana sumaqtañachu riki hígado chanchik llamkan rikaw y chaynapi wawqillaykuna pallaykuna chay
yawarchanchi ya dañasqaña rikao chaynata ninku rikao. Entonces hay que tener cuidado awqillaykuna pallaykuna kay paracetamol nisqanwan amariki walpina cada rato churiki tomachkadunchik, claro, doctor recetaykamusunki hinaptincha recetashqayki punchawallariki tomachaykunki chaymantaqa dejarunayki riku awqillaykuna pallaykuna hasta yapa hukun grave unquy laqasunaykikama rikao. Pero mana chayllachu awqillaykuna pallaykuna rimariwachkanchiktaq kay cuidado con el metamisol sódico y dolofebril awqillaykuna pallaykuna chayta riki fabricamuchkanqa kay inyección yachayqa Laboratorios Unidos S.A. awqillaykuna pallaykuna chay Laboratorios Unidos S.A. pa fabricados kay metamisol sódico y dolofebril chaysi awqillaykuna pallaykuna mana allikullanchu cuerpuykiman churachikunaykipak yachqanchina kaytamriki chay vacunapaq riki o inyección paq chaypaq riki utilizanku awqillaykuna pallaykuna doctorkuna. Asichum doctor recetaykamusuranki chayta erantichayku nispa metamisol sódico de Laboratorios Unidos amas utilizankichu ñas dijimit Nicaragua mercado pillapi farmacia kunapi tanto farmacia del estado o sea chay hospital posta pikachkan farmacia kunariga chaynataq kay farmacias privados y achasqanchina kay privado kunaq riki kay Huamanga Ocupi llaqtanchikunapi anqaña kakuchkan ima sutiqkunaña kakunpa rikaw chaypipas rantipaq kachkan ñas chaymanta recogichkankuña justamente kaypi nichkan se está retirando el mercado y mañana chay retirando el mercado qujarichkankuña mana sirvikunchu chay kachkan riki unqu chikuq seguramente porque mana alliñachu awqillaykuna pallaykuna chay churachikunapaq entonces paykuna detectaron chayta awqillaykuna pallaykuna hinaptinqa kasukunanchik rikao kasukunanchik yanqañataq wawqichalay pani challay chay unquywan riki kaspayki chay churachikuchkawaq rikao doctor recetaykamusunkipas luego chiki doctor kaykunata qhawarichkanku hinaspaqa riki manaña recetachkankuñachu rikao dijimi chaytaqa obligachkan ya mercadomanta o mercadopipas seguramente kay laboratoriokuna yachan mayqinkunan pikunan rantikusqankuta lista kachkan chay listan riki qujarimunanku awqillaykuna panchallaykuna por seguridad porque protocolo kachkan riki chay productos farmacéuticos medicamentos especializados farmacéuticos nisqan chay no beta lactánicos y más o tengo nada choramongopas y chay riki kay área de líquidos estériles ningao chay periki mana sumaqtachu fabricaykamunku awqi hachacharamunkuchiki manachu chay namantapas chay yakuchamantapas ninpa problema kachkan kunanqa chay inyección mantaña chay yakuchatapas manachu chay inyección churanankupaq utilizaspanku lliw runakunata sepiparunku yaqataq chayna pasakuruchkamu awqillaykuna pallaykuna chaqay kachkan alerta número 59/2025 chaynaq kaypiqa kaynakunatan qhawarishkasunchik siempre wawqichallaykuna pani challaykuna mana chayllachu kay gobierno awqillaykuna pallaykuna kay gobierno mama kaytaraq rimachaykusunchik vamos a hablar estito todavía yogur helados pima mana gustanchu yogurta heladosta mikuyta awqillaykuna parika warmakunaña astawanqa heladollawan warmakunaq kawsakunpas entonces warmakunapas heladomanta yanqaña hasta runapas rupaykamutiñam astawanqa chupititaya heladotaya suqurusuni nispa chaywan riku awqillaykuna pallaykuna ñas kachkaña alerta sanitaria wawqillaykuna pallaykuna kay heladomantapas chaysi wawqillaykuna pallaykuna yanqañataq kay heladowanpas contaminakuchkasuanchik imatas tarunku kay heladopiqa chay plástico chay microplásticos nisqantas llumpayta tarinku riku wawqillaykuna pallaykuna claro imaynanpi a veces chay fabricakunapi riki a veces chay condimentuchankunata imakunata chay hinaparunku y chaypi riki llumpay chay microplásticos kachkan kanman wakiq helados naturales riku wawqillaykuna frutachata riki chay lechichata riki fresco lechichakunata chapurunku o hinaspa riki
rankachuramunku raspariki chayta licuaramunku baticharamunku hasta sumaq crema echaraq heladokuna chaykunaqa allin yarika chay natural kaywanqa mana nishkanichu aman paqwaycha heladota mikunkiñachu nispa ma kaypiqa rimachkanchik a veces chay fabricakunapi riki tallenku ima componentekunata ñayrika chaypis qunqayta contaminakamunman kay heladoskuna llumpayta chay microplásticos nisqan wawqillaykuna pallaykuna. Entonces cuidado con los helados también, chay llumpay microplástico mikuchkaq plastikullata llaparunak mikuchkan kachipipas plastikullaña challwapipas plastikullaña imapipas plastikulla yakupipas plastikulla o sea ñutuchaya microplástico mana rikuy atinaya polvops imaraqsi polvotapas rikurunkirakma chaymantas mas ñutichakuna riku wawqillaykuna pallayku chay microplástico nisqan chayrik al aireta cuerpokami yayku hasta lamar huchapas plastikullaña nishkankumi yakukunapas plastikullaña nishkanku porque chay microplástico ñutucharik wampuchakun yakupi ni rikunkichu chaytaq laboratoriopi especial maquinakunallawan hawanku riku wawqillaykuna pallaykuna entonces chay cuidakunku wawqillaykuna pallaykuna principalmente chay fabricakunanta hamuq chay heladokunata mikuyta rikaw riqsisqaman mikunaykipas riki naturalkunata mikuyta pues ruwaspayki mikukuwaq rikaw kay heladokunata llaqtanchikkunapas ruwanku naturalchakunata pero a veces chay componentechankunapi hamunmansi chay productos plásticos nisqankuna rikaw pero plástico nispaqa riki chay hatun bolsa wayqallatam supinllan plástico nispa rikaw chay ñutu yarunaptinqa polvo yaruptinqa rikunchikñachu natinqa qunqarukunchik ñariki wawqillaykuna panchallaykuna ay chaymanata riki kay mama Boluarte wawqillaykuna pallaykuna chaymanataq yaykuykullasunchik mamallay mama oranchik ganaruwasqanchik pero kaywan tukuchaykusunchik riki kay redes sociales plataforma digital nisqanpi rikaw ay kay mama Boluarte firmaykullan wawqillaykuna pallaykuna anki kaymantaq repetisunchusmi pajarinkunapas porque kayqa necesario lliw yachananchik wawqillaykuna pallaykuna kay mama Boluarte firmaykurun riki kay OMS nisqanpi imata firmaykurun riki ka huk acuerdo tariku wawqillaykuna pallaykuna tratado sanitario nisqanta wawqillaykuna pallaykuna tratado sanitario acuerdo de pandemias chay tariki ña firmarunkuña pachak iskay chunka tawa llaqtakuna y chaywan riki kay Perú suyupas ña firmaykunña chay tamriki sutinchachkanku llaqtakunapi kaqa principalmente investigadokuna privadokuna rikaw kayta hina gobiernokuna wawqillaykuna pallaykuna huñunakuykuspanku rikaw post pandemias huñunakuykuspanku acuerdanku rikaw y principalmente chay gobiernos europeos nisqankuna riki kayta riki churachkanku obliganakuchkanku hinaspa nishkanku riki así kay pandemiapi riki mana achka runanchikuna vacunakuyta munanchu chaynaqa leyta ruwaykusunchik chay tratado de pandemia nisqanta y chayta firmaykusunchik nispa inatinsi kunan riki mama Boluartepas firmaykunña rikaw pero imataq chay tratado de pandemias wawqillaykuna pallaykuna chaypi nishkan riki ña OMS o sea Organización Mundial de la Salud hamunqa riki yapa qipakunata pandemia ña chaytaqa niwachkanchik willawachkanchikña anki ñuqanchik mana pandemiawan sutinchanchik sino plandemia plan o sea planificasqa kachkan qipakunatapas kayna llullakunata churamuspanku vacunawananchikpa imapaq llapa runata unquchiyta riki munachkanku chay ukuchanta riki cambiayta munachkanku riki amaña natural kanapaq riki ya chay puro contaminasqa kananchikpa porque ña kay vacunas COVID nisqanmanta rimaspaqa kunan rimachkanku libreta achka runan wañukuchkanku tukuy rikchaq unquykunawan hasta mana riqsisqa unquykuna rikuriramun kay vacunasqakunapiqa nispa nishkanku rikaw pero mana chaykunata kay tratado en pandemia hawarinchu más bien paykuna hawarin riki chay fichakuna mana vacunakuyta runakuna munarqakuchu kay llaqtanchikkunapas hasta ñuqamanta qallaykuspa rikaw llaqtanchikkunapipas mana vacunakuyta munaranchikchu pero kay tratado pandemiaqa imataq obligatorio vacuna kanqa mana ña riki ña firmaykunki ñatinqa chaypi nishkan riki ya firmasqaykimantaqa ña obligasqaña kanki sichum OMS nikamunqa pandemia kachkan llapa runa llapa llaqta chay firmaqkunaq alerta kananku
Ya, kay onjoy mo purikuchkan anchayta kay ospa imapas nisqanta chay llaqtakuna kasukuna y chayllata publicanan anki llulla kaptinpas imayna haykayna kaptinpas omsta kasunanku awqillaykuna pallaykuna porque kay COVID-manta rimaspapas chay cobeja manam existinchu nuncapas existirachu kay solamente llullatam chay gripita gripita fuerte yaykachimunku anchayllatam que runaqa contagianakurqa nispaninku riku awqillaykuna pallaykuna pero kay tratado de pandemia pues nisqanku soberanía sanitaria chaysi chinkanqa rikaw manaño awqillaykuna pallayku llaqtakuna ninqañachu a ver acuerdasunchu vacunakuyta munasunchu imaynataq nis congresopi tratanqaku inatañaya llapan llaqtakunas vacunakuchkanmi mana chayaq kanqañachu sino queqa chay firmaqkuna llaqtakunaqa obligatorio OMS niykamunqa lliwmi vacunakunaykichik y cantomanta vacunakunan upallachalla llaqtanpi runakunata vacunachinan chay nirqani kay Mama Boluarteqa chay agenda 2030 tam cumplichkan chaymi riki kay Mama Boluartetaqa riki imayna haykayna mana rimay yachaqkata hasta peor que Castillo ni rimakuylatapas ni documento qillqakuylatapas manas yachanchu pero Castillotaqa mana chaynakunata atenqa kayna wakna chakra maestro nispa consulensaqa Boluarte es peor que Castillo hasta chaqay cartankunatapas oficionkunatapas linku mana ni escribillatapas yachasqachu kay Boluarteqa presidentara minallaqa nispa analizaq ninkuna huk iskay ninku rika pero prensa chay mermelera ni imatapas rimanchu rika pero Castilluta ninku rika ignorante upasunso chakra maestro ni tokuyta despreciaqku rika awqillaykuna pallaykuna pero kay Boluarteqa mana rika imaynanpi porque pay kay llapa élite nisqanta kasuchkan rika awqillaykuna chayrayku. Entonces, kay tratado de pandemia penichkanriki obligamunqa vacunayta vacunakunayki mana chayllachu chay vacunasqakunata y mana vacunasqakunatapas paykuna hawanqa chaypas kunan qhipataqa riki manaña kay carnet de vacunación ñachu kanqa sino kanqa huk control a través de chay control imaninkum chay QR ninguchu chay ningunataño awqillaykuna pallaykuna entonces control QR posiblemente kanqa riki chay marca nisqankupa rika posiblemente chaypas preparachkanku kay tratado de pandemiataqa imaynaya kakunpa rika chayñataq nichkanrika kay parte tukuykusun vigilancia y control vigilanqaku vacunachikuq mana vacunachikuqtapas y chaynta riki sesión de datos biológicos controlasqa kanki rika kay vacunasqa mana vacunasqa kasqaykitapas y chayenta centralización sanitaria chay centralización piña nishkanrika OMS lla kamachikamunqa OMS imatapas ninqa anchaylla sichum ham ninki anchayqa llullam chayqa pandemiam kayqa manam kaynachu kay especialistaqa kaynatataq nimun nispa enatenqa chay niqkunata denuncianqaku awqilla kunanmi suqa riki libre rimachkanchik chay acaso chay piste unquypi librechu rimana kaq manamiki tumpa pakaspalla hiwispalla rimanakaq incluso denunciakuna ñuqatapas paqchalawpi kaq paninchikuna enfermerakuna yuklawpi kaqkuna riki denunciamurqaku kaynaman riki kay red salud wamankaman qamtaqsi rimachkanki kay pandemiapa contrapi nispa hayamuraku a través de un teléfono awqillaykuna pallaykuna ñuqa riki chay contestakurqani ya chiqap chay kaptinqa kachkanchu chay estudiunta homuyachik kaynin waqnin natiriki aqtachata qaqchamachkaspan upallakururqa manaña defendita atispa riku awqillaykuna pallaykuna pero kunanqa manaña policíataña mandaykamusunkiqa manaña chay kanqañachu simplemente chay centro de salud pe mana vacunachikuyta munanqaku chinapiqa paykuna tal persona mana munanchu tal persona umachamuchkan tal persona mana munanchu vacunachikuyta nispa entonces kaywan imata pasakunqa sichu mana vacunachikuyta munankichu cárcel denunciasqa primeramente denunciasqa kanki y segundo cárcel sichum rimanki ñuqa rimamusaq kaymanta kayqa pandemia ama vacunachikuykichuk ya denunciamunqaku hinaspa cárcelman porque chayna kachkan kay tratado de pandemia sichum ñuqa publicaykusaq kay wayra wasintakamanpas utaq a través de plataformas digitales pipas kay pandemiaqa falso kaynan waqnan nis contrampi igual denuncia y cárcel ya
y mana chayllachu sino obligatorio sichu mana vacunakuyta munankichu o aylluykipas mana vacunakunanta munangachu igual denuncia y cárcel pero cárcel man yaykunaykipas pues vacunakunayki porque ningariki carcelero chay mana vacunasqata aparamanki kay cárcel ukumina tenga chay cárcel preso yukunatam contagiaron por lo tanto tienes que vacunarte para entrar hasta la cárcel hinaptinqa cárcel punkupi anki imayna haykaynqapti chakataspa vacunasunki wawqillaykuna palpillaykuna chakataspa mana kaypiqa ya manami kimunanchu no está obligado incluso kay pandemiapiqa hasta firmanayki karqa documento kuna papel chatarika consentimiento kuna manan chaypis kanqañachu no quieres vacunarte ya primero denuncia luego cárcel ya y chakataspa vacunasunki ayllaykikunatapas vacunanqa chaymi chay tratado de pandemia wawqillaykuna pallaykuna chayta mama boluarte firmaramunña rika y kaykunamanta más tajamos programakuna primariscasun wawqillaykuna pallaykuna horan pasarollawanchik ya pasamos ya casi 17 minutos ya rika más tam rimana kachkanqa kay tratadokunamanta tajamos programakunapi ripukullani pasakullani ñachos FMnchikqa ripukunña ojalá y acompañallawanraq FM Segelambra bueno gracias wawqillaykuna pallaykuna kay programa yaykichik uyarisqaykichikmanta ripukullani